Ake siphawule okokuqala ngqa siwomafavuke njengedangabani ngale case yalo mfana oJulius Malema. Wey'ngane zakwethu, njengoba sazi ukuthi laphaya e-East London, kuGompo, eBuffalo City, eMonti, yazi wonke lamagama engiwabizayo amagama aleya ndawo okuthiwa i-East London. Ningamangali iy'ngane zakwethu ukuthi hayi bo, Mr Mafa, wasubiza amagama amaningi kangaka, le case ibisendaweni ey'hlukene yini? Cha, i-East London yonke lena amagama amaningi kangaka, awu-4 engiwaziyo. Webafowethu, sibonile-ke laphaya e-court okuqhubeka e-court konke nje okwenzakele, njengoba bekune case yalo mfana uJulius Malema ibiqhubeka izolo nanamhlanje. Sibonile-ke ujaji ekhipha isinqumo esimgwebayo uJulius Malema. Ugwetshwe-ke u5 years ebhadla ejele, but-ke sibonile-ke ummeli wakhe efaka i-appeal. I-acceptiwe-ke bafowethu i-appeal yakhe uJulius Malema, because akasangenanga phakathi ejele, ngoba ukube ibingalokhuzange ibingafakanga i-appeal, ibinga-acceptwanga i-appeal, ngeke sikhuluma nje namhlanje useyikhindini umfoka Malema. Wey'ngane zakwethu, sizophawula-ke somafa okokuqala ngale case, siyophawula okokuqala ngqa, because besingakaze siphawule ngayo, besisathule nje ngamabomu, sifuna ukubona ukuthi kuzokwenzakalani. Sesibonile-ke ukuthi kwenzakale ini. Bafowethu, asikhethe ihlangothi, asichemile, but sizokhuluma nje iqiniso, linjengoba linjalo, singomafavuke njengedangabani. Iqiniso esilaziyo-ke njengomafavuke njengedangabani nali izingane zakwethu. Isibhamu noma umthetho wesibhamu uthi akuvumelekile ukuqhumisa isibhamu esidlangalaleni. Ngiyibeka nje kahle lento, ngiyibeka ngesiZulu. Lento angiyikhulumi ngoba ngiqonde ukuthi kumele kucindezele umfana, cha. Ngiyikhuluma nje ngomthetho. Ngeke ngizwe-ke mina kuthiwa no one above the law. Ingabe umkhulu, usopolitician omkhulu, usomabhizinisi omkhulu, uphuwa, but you are not above the law. Iqiniso linjalo nje iy'ngane zakwethu. Thina-ke isibhamu sikhuluma ngaso nje ngoba siyawazi umthetho waso. Asizwa ukhulunywa ngawo enkantolo noma sizwa amahemhemu ukuthi umthetho wesibhamu uthi cha. Siyawazi iy'ngane zakwethu, sasenza thina isibhamu, siyawazi umthetho waso, uyabona. So it is so surprise to see abantu abaphula umthetho wesibhamu bevunyelwa ukuthi ba-aphile, kodwa kunabantu ababhadla emajele ngokuphula umthetho wesibhamu. Kunabantu esibaziyo njengamanje abawafakayo ama-aphili bephule lo mthetho wesibhamu, kodwa kwanqatshwa ngoba bephuwa, babhadla emajele namhlanje. So
ibuye ingididekele yanto ethi no one above the law, because kubukeka sengathi lento isebenza ngokuthi ungakanani. Kuyavela ukuthi siyakhohliswa phela. Siyakhohliswa makuthiwa no one above the law, because umuntu onemali noma mhlampe uso-politician omkhulu above the law, because yena uzovunyelwa ukuba mayephule umthetho othile avunyelwe afake aphili, angafakwa ezikhindini nakuba segwetshiwe. Kodwa when we talk about poor people, uma bephula umthetho kulula nje ukuthi bevalelwe bona ejele. Ibhlungu ey'ngane zakwethu. Bongcono uba lento esiyibonayo eyenzeka lapha ya kumfana uJulius Malema iyakwazi nokwenzeka kuwo wonke umuntu nje okhona kuleli zwe lakithi ophula umthetho, ukuthi mayephule umthetho wafake aphili ayiwine lo aphili leyo, uyabona? Ya, uma limgwebile icala wafake aphili ayiwine lo aphili leyo. And ifuna sicacisele futhi abanye abantu zingane zakwethu engibonayo ukuthi angazi noma mhlambe bashawa ungawazi yini umthetho. Khona lento ethi i-AfriForum this, AfriForum that. Cha wey'ngane zakwethu lento ayinanto okwenza ne-AfriForum. Umuntu ophula umthetho uphula umthetho nje, noma ngabe uphule emuphi umthetho. Umuntu ophula umthetho uyaboshwa, yabona? Uyaboshwa, uthi umthetho uyaboshwa. Yabo nje mina mangathatha isibhamu njengamanje ngiqhumise lapha phakathi kwabantu ngizoboshwa. I know that ngizoboshwa. So ayinanto okwenza leyo nto ne-AfriForum ukuthi ngiyaboshwa. Vele kumele ngiboshwe ngoba ngenze njani? Ngiphula umthetho. So but ngoba sesibonile ukuthi ikhona lento ya-aphili uma siphula umthetho wesibhamu, so thatha nathi isiqhumise esihlangalaleni sithi masiboshwa si-aphile ngoba sibonile ukuthi ikhona lento ya-aphili. And kuyoba buhlungu-ke ukuthi uma kuqhumise mina isibhamu esihlangalaleni ngiboshwe uma ngicela i-aphili ingaphumeleli, because sengibonile ukuthi iyaphumelela. Yabona zingane zakwethu. So bengizama ukuzocacisa nje leyo nto zingane zakwethu. Angilwi kodwa ngizokhuluma iqiniso linjengoba linjalo ngoba ngiyezwa mina ukuthi no one above the law. So it is so surprised to see other people aba-rich noso-politician bephumelela bona uma bephule umthetho, noma ngabe bephule emuphi umthetho kodwa bayaphumelela kuma-aphili abawafakayo. But the poor people abakwazi bona ukuphumelela, bayacindezelwa. In other words, ngendlela engibuka ngayo mina umthetho lo wawudalela ukuthi ucindezele the poor. Aba-rich bona umthetho awudalelwanga bona, udalelwe ukuthi bona bawufohloze bawucindezele. Oso-politician kudalela ukuthi bawufohloze umthetho bawucindezele. So if umthetho wesibhamu uthi akuvumelekile ukuthi usiqhumise esihlangalaleni mawusebenze kuwo wonke umuntu ungakhethi ibala lomuntu. So uma ungasebenzi-ke kuwo wonke umuntu iyochaza ukuthi ayikho lento okuthiwa umthetho. Yazi ngane zakwethu bengithi angizocacisa nje lokho. Ngibonga ithuba.